Simplement s'hi passa a veure, se troba sul costat de la vall de la Baidú, entre el ploteu, la colina de Solellac e l'altra colina de Cesars. E al mig hi havia simplement un petit promontoire. A l'origine, simplement, al debut, hi havia la vall de la Morreja que passa en bas, hi havia pas el petit promontori ple de peixos aquí, però pas que la vall, me vos parle quan hi ha 2000 anys presque. E quand els romans vengueren, envolieron el país, mais el monde del país encara tot se vuol pas deixar fare al primer cop, e s'erro de se defendre. E s'erro continuat justament els indigènes de l'època a Solellac, que el país que el solel se leva, a Solellac. E els romans, per contra, ero sul ploteu in face, ici, que après cop appellero Cesar, perché sul Cesar hi venguet en temps fas un campament. Hi ha même un cementeri roman que està fullat aquí n'hi ha 50 anys, più pres. L'havem trobat qualque pell de tombalo. E dunque els romans ero a Cesar, els gaulosi a Solellac, e se potiò vuole poco, ma se potiò un de fuoco, un pochino de pals o cotepeidos. Allora il motivo non si poteva di una montagna all'altra, un po' di una montagna, una collina all'altra, si tirava dei pei, presso tappa l'altra. Il motivo non era un forno, un po', la pei arrivava su la collina in faccia, non mi sentiva pas l'enemico. Ma quando arrivava a la premiazione dello sera, cominciava a essere fatigato, non gustava come l'altra. E tirava la pei tanto che potevo, ma arrivava al capo della collina e tornava a rodare in basso. E a forza di rodare a destra e all'altra, ferro che il monticule, che le peidas, se non c'era una sull'altra, che vivevano simplement. E poi più tardi ferro una iglesia, so che le monde peida.